Pozdrav svima ljudi, ovdje je Klufix i došli u novu epizodu na mom kanalu. I pored Overwatcha ćemo malo da pričamo što se tiče igrica na mom kanalu. Tako da ostanite u klipu. Izvinite. To sam da pričam s vama da li bih htjeli da krenem da igram GTA 5. Tako da pišite mi u komentarima i igram s snowboardima. Dobro, barem defendujemo, bolje za Hanze. Znači danas ćemo da igramo malo Overwatch. Nastavljamo od prošle sezone, prošle epizode. I pišite to u komentarima. Također imam i The Last of Us na PlayStationu, tako da možemo i to da igram, mislim mogu i ja to da igram. I također kad budem dobio više subscribera, volao bi da pravim live streamove što se tiče igrica. Da vidim, ako ja podignem, da će proći, hoće. Tako da sad igram sa Hanzom, igramo ono kao je Sport the Paylor, samo što smo defenderi. Moram da se pripremim da bacim ovo. 3, 4, pozor, sad. Ne znam, takve će ja dođu. Hajde da rećete. Okej. Okej. Sam ja nizak, brate, ja tek sad provalim. Shit. Otićemo ovdje. Da mogu da prođe, ali neće da prođe. I neki prolaze sad. I ja da sam uspio i njega, pa to bi bilo najjače nešto što sam ikad uradio do sada. Vrate, kako me nervira, i ja. Ne mogu da se uključim sad sa ovim likovima i ne mogu da pričam s njima. Mislim, mogao bi, ali onda bi se čuo duplo zvuk. Čuo bi se i sa mikrofona, i iz gameplaya, tako da ono. Tako, u stvari nekad ću igrati tako. Pričat ću, samo će biti zvuk, pustit ću onako muziku i to. I naravno ispalio sam se. Vidio. Kao sam na sačak. Kad ja žurim mnogo. Mnogo žurim. Također malo je teže da se igra na joysticku, mislim to ste i vi sami znali. Jedan. Headshot. Što je bro? Evo koji je ovo bro sam glavu. Ja ne razumijem, znate što je zašao vam. Please bitches. Yes. Ti si naš shield, ti si naš led. Bukvalno. Eko ga opet ubiti. Tako je gonda radimo sus. Ajde bre, ubij ih. Alo bre, ubij ga. Neću se okrenu bre, samo puca jednog. Zapad za jednog, ko da je lud.
Doviđenja. Eto, kad igrate s nobojima. Vidi, ja moram... brate, šta rado? Dobro, jeste play of the game, zamisli. Vidio, ovo je 83. vaj. Dobro, sad ću. Taki ti život. Igrat ćemo još jednu partiju, pa šta bude, bude. Ajde, glasamo za svoju, mislim nije u redu ako ne glasamo. Ispravno je da smo protivnik. Tako da ono, odigrat ćemo još jednu partiju i pa, otko znam. Vidjet ćemo se u sljedećem klipu. Samo, to mi napišite da li hoćete da igramo GTA 5. Ništa, volio bi da krenu da snimam sa facecamom ako se to vama sviđa. Ali okej, ajde. Šemenema. Eichenwald. Sad bi ja rekao na ovom nemačkom, ali učim nemačku u školi, tako da. Sad bi rekao, treba nam tank. Ali ne znam šta je tank. Nemam pojma, brate, pa vidio level 13. Ne bi se dobro mi... konačno, ako znam. Ne treba nam ni healer, ajde, šta će nam. Mislim, uzmi ako hoćeš. Slovo. Ili, ćete nešto da papijete. I am your shield. Kaže, thank you. Don't worry, my friend. I am your shield. Malo pravimo džunglu su dole. Ovo ne razumijem. Pogodiš ovo? Toliko mala bomba prođe između tih drva, ja ne razumijem. Ići ta bomba ono 2 metra. Sad ću ići ovako. Što ih zaznu. Iza njih ću da prođem. Ili ne? Ali malo je rokno. Ono mi spasio pomoć. Da se ne vidi sve. Hvala. Thank you. Da, to me nervira. Ona može da te gađa koliko hoćeš, ona može iz daleka da te gađa, vidio? Znači, ona i da se okrene, vidite kako je, ja sam se pomerio, ona je gledala pravo, ali taj laser je i dalje ostao. To me nervira. Bukvalno ko povodac se zakači za tebe i ne možeš ništa da uradiš. Ajde, beži me. Ajde, beži. Gdje je otišao? Kako se pomerio? Ne može. Ne može, bre! Oh my god, buraz! Ajde, da capturamo više ovaj point i ovo me je iznerviralo. Gledaj za sebe, bre. Sve. Budem ja bio defender, pa ja ću da ih razbijem. Šta? Koliko sam bio?
Ne, to da gađam. Ovog. Reinhardt. Ne! Ali me roknu. Idemo sad, idemo. Sad. I've got you in my sights. Behind you. Rich environment. Ja. We all Ja, bre, više. Što sve udara s tim laserom. Range of the objective. Form up on me. Ovo će dobiti play of the game, majke. Ili ovaj. Ovaj. Neki Gabi, šta je već. Gaba je. Ajde da to. damn it. Kako ne bre? Ne to vidi. Aaaa! Vidio ćemo sve. Simetra ode. Simetra je pala. Simetra je pala. 60 seconds već. Prolazi. Neću da. 30 seconds remaining. Secure the objective. Ja sam gubio. Sad idemo napad. Napad. Sad ne damo se. Pada. Escort the payload. Idemo. Sad, ovo ćemo vidimo. Ili ne? Moraj šta je. Ajde, beži. Koji ludak ovo. Ne, beži bre. Koji ludaci. Idu ga! Može. Evo. Idemo. I've got you in my sights. Rasvjeti se. Play of the game. Missions in the morning. Zasigurno. Gore te payload. Beacon in place. Locating. Za malo. Let. Možda budem play of the game. Samo mi da završim ovu partiju i ja završavam s ovim. Ok, jedan manje. Ko nam je to došlo? Ubi ću i ovo, majko. Nikoga nisam baš rok. To se reputa. Ok, idemo. Ajmo, fire.
Ubiše na feru. O, gdje spoš? 30 seconds remaining. Protect the payload. Nije, help. Idu, što sam radi? Ništa. Spade se. Okej. Idemo. Možemo i to. Uništi. Nećeš. Ju. Ajde. 26 eliminacije. Niko nisam imao sa Soldier 76. Ja sam sa Reinhardtom, tu sam baš razbio. Jebem meni. Ćao. Šta bre? Dva! I ja. Moram da prođem. Idemo, dolazim. Čekajte mene! The war goes on. 60 seconds remaining. Sad ćemo ih uništiti, sad bre, uništavamo sve. Uje, brate, ovaj nas sve ubije. Ja ne mogu da igram kako treba ovdje. A što sam ubio ne sve. A ja ne mogu da igram. Ohoho, plan. Šta je bre ovo? Oh my god, brate, šta se dešava? Sad. Ali pazi bre, Reaper iza nas. Pa mi nismo ni krenuli. 10 seconds remaining. Sada barem smo nešto radili. A kako bre, došao sam? A molim te da sam play of the game. Taman završetak klipa. A ne, nas, bit će ovaj Reinhardt. Tako da nam sve nema. Of the game. Nije. A to je ono, I got you on my side. Jeste. Oga. Šta bre, nije ono? A jeste, ono ga. Jeste ono. Got you in my sight. 4 kila, ja, pa nije to, sam to se play of the game. Wow. Ajmo. Ako sad imam i epic. Da će biti najbolj. Ne. Još malo smo level 25 i onda ćemo biti kompetitivni, onda će ti klip da traja pola sata, jeee! Okej, 3 zlatne. 11.000 damage. That was a lot. Znači, to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ste uživali, ako jeste, ostavite taj like button i vidimo se nekog na sljedećih klipova. Peace! I ne zaboravite da napišete da li hoćete da snimam GTA 5 u komentarima. Napišite. Ćao!